Jangan apa? Udhop আৰু এতিয়া আজি আপুনি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিলে কি কয় আপুনি ৰাইজৰ মাজত কেনেদৰে সোমাই গৈছে আপুনি প্ৰচাৰ কেনেদৰে চলাইছে আমাৰ প্ৰচাৰটো মাত্ৰ এতিয়া ইলেকশ্যন হৈছে বুলি পেলাই আমি প্ৰচাৰ কৰা নাই প্ৰচাৰটো মেইনলি 7 বছৰ আমি চলাই আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ লগতে গোটেই যিমান হিল ট্ৰাইবছ আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আৰু আদিবাসীসকলে আৰু অন্য জাতিসকলো আমাৰ লগতে আছে যিসকলে আমাৰ ট্ৰাইবছসকলে জীয়াই থাকিব লাগে আমাৰ মাটি বাৰী থাকিব লাগে বুলি যিসকলে আমাৰ লগত একমত হয় সেইসকলে আমাৰ লগতে চব আছে আপুনি কি দেখিছে এবাৰ নিৰ্বাচনত কি হ'ব ফলাফল কি হ'ব বুলি ভাবিছে ফলাফলটো আমি যদি নিজিকো বুলি ক'লেতো আমি কণ্টেষ্ট কৰা কথা নাছিলে আমি জিকিমেই বুলি আশা কৰিহে আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি জিকিমেই এবাৰটো কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব ডিফাৰেঞ্চটো বহুত হ'ব মই আমাৰ 7 লাখ আছে হ'বলা এতিয়া 5 লাখ মানটো হ'ব 8 লাখ 5 লাখ মানটো মিনিমাম 5 লাখটো হ'ব আমাৰ আৰু ছেকেণ্ড পজিশ্যন কোন থাকিব বুলি ভাবে আপুনি কণ্টেষ্ট কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবিছে ছেকেণ্ড পজিশ্যন এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই আমি নাজানো কাৰণ বিজেপি বা কংগ্ৰেছ এইটো একেই বস্তু হয় the same person of the same coin, 2 faces of the same coin. কিন্তু জয়ৰাম মিলাঙে কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে এটা কথা কৈছিলে যে APHLC বিজেপিৰ বি টিম বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছিলে এখেতেহে বি টিম হয় এখেত বিজেপি আছিলেতো না এতিয়া টিকেটৰ আশা কাৰণেহে তেওঁ বিজেপি কংগ্ৰেছলৈ আহিছে সেইকাৰণে তেওঁ আমাক কোৱাটো আচলতে অলপমান তেওঁ লাজে কৰিব লাগিছিল আপোনালোকৰ ইছ্যু কি হ'ব এবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ ইছ্যুটো হৈছে আমাৰ গোটেইখিনি CAA-টো থাকিব নালাগে UCC থাকিব নালাগে আৰু আমাৰ কিবা আসাম হিলিং প্ৰেক্টিচেছ অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ এক্ট বুলি সেইটো থাকিব নালাগে আৰু আমাৰ 6 শিডিউলটো ষ্ট্ৰং কৰিবই লাগিব পাৱাৰ যিমান হেৰাইছে এইবিলাক চব ৰেষ্ট'ৰ কৰিব লাগে আৰু অট'নমাছ ষ্টেটটো আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 244A এইটো আমাক দিবই লাগিব আৰু আমি এইটো পাম বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ ধন্যবাদ স্যার Sir, pini nomination ni panang ligi jog Pini dak labangso constituency Dipua constituency penke nilihe nitum APHLC hello first lo ke jog la penke kaduita DC ba returning officer tu alang tlum ke lang ateng ta choklo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen kemang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen a pot si elitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itung o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to et nang po la hello la pen dak kar biang long ing long arat atum akhei la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum
alang litum akhei lapen along letan itum rai pivek po lapen alang litum na elitum chinilo adivasi itum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen okhomia khilonjia to mange mathapon vek po lapen CAA UCC lapen hala Assam healing practices of evil prevention of evil practices act pol bangke pavidet nangji lailon itum lapen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen dimahasau nonamat ponchat nang bikok lo halso ponchat dimahasau penta ako pon tu vek nangji adak dimahasau ta autonomous council under 6 schedule si hadak pangtang tu nangji lapen ilitung karbiang long ta ponchat allo nang pilut tang lo election council election da ponchat allo pen si pedurong lo lai hui an pavidet tu det nangji pusine tung claim vek po lapen non la letes autonomous award abidet lapen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu gadi non ge autonomous pa alam theta pavidet lo na itum lage serious alam lo itum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke lapen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tung te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bangke ako belong to nangji a symbol bangke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bangke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang dala ka ke thop da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage sir natum ki hai jiphan ning ke thekwan do ni tum bange 100% sin tum ning thelu la bange non batai ke athema itum inglong arat tum jasemet inglong arat la pen khilon ji okhomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bange ne litum si highway popular thema BJP Congress ka do itung ge lage akhei ben along ri donang ji puge ning je kala tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai jiplo la se nang tum hai derlo pulu te ke cheng sia pharma karbiang lo thana le kupia asai le deng ke deng vek je bange lage 6 la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule apang tang akam lo anpar ke CAA pavidet nangi UCC pavidet nangi halaso evil practices act hala ta pavidet nangi la pen hala ponchait aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bangai tum chelong tu vek nangi la pen sir public and short ECMS sir rat aphan ke than kang tung ge la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulo tangte ron ka che dan ge ko pia pasi ke che dan ekhei la pen elong ri ke che pe jok ye phan si ron ka che dan la pen ron ka che dan ke la election hello ron ka che dan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK47 rifle lo bomb lo tir lo nok lo e chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kaddo kavita APHLC to phan pi lap nang po la hello thank you sir English Today, from APHLC, I have filed nomination for the coming parliamentary election from number
number 6. Now it is number 6. Number 6, Dipu ST constituency. We are very sorry to say that previously it was autonomous constituency. Now the word autonomous has been removed by the BJP government. We will try to get back this autonomous word. And we are also very sorry to know that and to see that Panchayat law has been promulgated in Dimahasau. We will fight to the last for regaining the 6th schedule power in Dimahasau also, and to abolish or to reject, to cancel this Panchayat law from Dimahasau and also from Karbi Anglong and West Karbi Anglong. We are appealing to our tribes people because in olden times we fought with guns and bombs and taruals, etc. But now our battle is fought during election. Vote is our AK-47, our bomb. So our tribal people, tribal brothers and sisters must vote their precious vote properly for victory of the APHLC. Otherwise, only the APHLC has been saying about protection of tribal rights, tribal land, and tribal race. So if we want to, and we want also, because all the tribal people, including Khilonjia, indigenous, Osomia, Assamese, and Adivasi, we APHLC will protect all of them, and we let us. I appeal to all our people to join us together to fight this battle, this electoral battle properly, so that we will win and we will survive. So if you are elected, so what are you going to do first? We will first work for establishing of autonomous state under Article 244A, either separately or jointly with Dimahasau. It may be a separate one also. Dimahasau may have a separate one. We have got no objection. And then we will strengthen and restore the power that we have lost from the 6th schedule. 6th schedule power must be restored. And we will work hard to repeal, cancel CAA, UCC, and Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024. This has threatened the destruction of our tribal system of worship. Sir, what would be your short message for the public? Our short message is that, as I have already said, in olden times we fought wars for protection of our race and our land. Now our battle is by voting correctly. The vote is our weapons. So I appeal to all the tribes people, the Khilonjia, Osomia, and Adivasi people, and all others who want us to survive, to vote for APHLC. Thank you, sir. Go back!
Long